Sivusele Emaswati lamahlelo okhuluma-ko ngumhleli wephephandaba leSwaziland News. NguZweMart Dlamini. Malangeni lamahle siyakhumbula ukuthi live belise ngawuthi-ke beliku-lockdown konke njena bekumile. Kuthi kumile-ke malangeni lamahle kume nemabhizinisi, kume konke nje lokufaka ekhathi tikolwa. Kungasebenteki, labanye badendiwe, labanye amabhizinisi abo ayantengantenga, lamanye awile. Malanga lamahle-ke lesikubonile kusenjalo sibone ingonyama iphuma. Ithi nayiphuma ithi Emaswati akakhokhe umthelo laphayana-ke nayithula inkulumo yayo ephalamende. Lokho-ke kusho ukuthi-ke malanga lamahle utawuthi usebuhlungwini lekumeni ngabe uthola lusito kuhulumende ngoba phela bowusolo ubhadala lo mthelo. Kuthiwa-ke bisa lomunye lona lo bowusolo ubhadala akubonakali ukuthi wendani. Malanga lamahle lesikuthola-ko-ke ukuthi inkosi le mali seyivele iyithathe directly laphayana. Le mali lena ivele iyithathwe njena nakakweleka SRA uyayithatha Mswati. Le mali ahambe ayoyidla nebantu bakhe. Lokusho ukuthi-ke thina simaSwati ngidawubekisa nje makala mahle ukuthi le live lifa kangaka kuthathwa konke lamakhikhini ethu. Nawuthi uye esibhedlela ngoba phela ubhadala lo mthelo nje wendlela sina ufika esibhedlela ukhanze amaphilisi awuwakhanzi lamaphilisi ngoba le mali loyikhokhile wayinika lo SRA ayikayi le maphilisini ibese iyahamba iya kuMswati. Kusho ukuthini-ke lokho malanga namahle? Kusho ukuthi sibantu noma-ke singeMaswati asibambisaneni. Ngeke ngibeve labanye bakhuluma ngekutoyitoya. Kutoyitoya kona kuyafuneka kodwa-ke iningi indlela de kuthi lo hulumende lona agcine akhishiwe ngoba vele uyasihluphekisa. Lenye indlela ukuthi anganikwa le mali. Utawuthi-ke lo munye-ke nakanganikwa imali phela SRA utata udlata impahla. Yebo angadidla utase utithengisela abantu. Funa sinakadidla kube bede nalolo tithengako leti. Kube nje i-national decision yethu simaSwati ukuthi asisafuni inkosi ithathe imali nga-SRA. Ithathe le mali ihambe iyodla nebantu bayo. Sibe thina nebatali bethu nebethu bantwana balambile. Lokho-ke malanga lamahle ngiyathi ukuthi kulula lokho ukuthi nakuthiwa hhayi tawuvalwa lokhu kuvalwe lokhu tawudla ama-properties sitakumikisa enkantolo sekude lesikuluza-ko maSwati lama sesihluphekiswe kakhulu. Mina nje nawe uthi angimikise enkantolo kude loko kungincintako because already lezi engenduke kona sekuwese ukuthi ungangithusa ngetinkantolo. Nangifuna nje kwentintho ngiyasho ukuthi ngendanako manje ngale ndlela le ngibona ngayo. So-ke malanga lamahle indzaba ya SRA ngithe eMaswatini akayibuke le ndzaba le njengoba yalokhu hanjelwa timali kwentiwa lokwa nalokho abo SRA bafuna imali. Umbutho uthi le mali ibuyaphi ngoba amabhizinisi bekavaliwe. Avaliwe njena soloko yakhalwa kuthiwa uhulumende akavule uthi nje nakaceda ukuvula lamabhizinisi sofuna imali nga-SRA. Ngithi-ke malanga lamahle nje kafishana simaSwati sonke ngulelo nalelo Swati nawunebhizinisi aseke nje usisimbe kukhokha umthelo. Usisimbe futhi yebo bangakugijimisa kodwa njena utitshele ukuthi batakugijimisa kwesikhashana. Singakusabi malanga namahle kusokola nasilungisa into vele kumele ukuthi sisokole. Nathi nje silala sikhona khona siyagijinyiswa siyathi kodwa ukuthi kutawufunana ukuthi kugcine kulungile. Kulolo-ke nalelo Swati ngicela ukuthi lo hulumende lo akasunikwa le mali akayithole kalukhuni SRA imali ngoba uyithola njena uyoyinika Mswati, hhayi ukuthi uyofaka amaphilisi esibhedlela, hhayi ukuthi kumbe uyofaka itinto tekusebenta etikolweni, hhayi ukuthi kumbe uyolungisa imigwaco. Uyifuna kangaka njena ufuna kuyonika Mswati. Ngiko-ke lesithi maSwati lamahle akungabi nje solo sikhuluma kakhulu sinjani njani asivele nje
kube lukhuni kukhokha le kwenta nje transfer uthi unika SRA akamane ayihambele kalukhuni ayisokolele asinoma isokolele ngoba noma isokolele utawusebenzisa ama resources lokho ke kwenta ukuthi le operation yalo hulumende ibe ngawuthi iaffecte kade osheshe awe lo hulumende ngoba ngiloko lesikufunako malanga la sikufihli lokho sifuna lo hulumende lona awe bese ke nasekawile sekungena ke hulumende lomusha lesitawo khona nathi bethi indzaba kumbuta ukuthi imali lengaka uyithethe kubantu wayentani lona nasimbuta usikhokhele emaphoyisa manje ke asimfuni lo hulumende lona vele ngoba akafuni kubutwa kodwa le mali uyayithatha ngeke ke malanga lamahle sicela nje ukuthi sibambiseni kakhulu noma bangakunika leyo bill bathi kunema penalty ungabi nenkinga nase kuna hulumende lomusha utakuchallenge lokho emajajini la independent nyalo nje sibamba umoya sibambisa ungathuswa nje ibill noma i-email yaka SRA ngoba vele ke lokho sibangakwenza kodwa njena utitshele ukuthi utawushaya nje delay kuze kulungele live ngoba sekududana nema MPs ke nawo sicela ukuthi njengamanje njengoba yalalela manje awona ke nakafika eParliament njengoba Emaswati atawuqala manje angabhadali i-tax nakafika ke ama MPs eParliament bese ke wona asukumisa ke emotion abute minister ukuthi ufuna le tax lena lesebe ivele ikhishwa for the past 50 years yentini akasekuchazela eMaswati ukuthi azuzane eMaswati kulokuthathelwa leti imali dawo kangaka siyabonga bekune